Dobro jutro ljudi. Nije baš više jutro, već je 11 sati. Ja sam toliko umorna bila da sam prespavala, predugo sam prespavala. Propustila sam i alarmu jutro i sve. A bome meni Siniša nije zvao da me probudi. Evo ja sad jurim na kavu, trebam se naći sa Sinišom i sa svojom Irenom. Irena će doći, moram joj nešto pomoći na kompjuteru i pokazat. Poslije toga idem do dućana. Ne znam uopće što ću raditi za ručak. I onda doma. Imam jako puno posla danas. Velim, jučer sam cijelu noć uređivala te videe i u velik sam se posao ja bacila. Mislila sam da će to biti kao fora, joj, snimat ću videe i to. Na kraju ispalo puno više posla nego što sam mislila, još pogotovo zato što nemam niti program kak spada za uređivanje videa. Ljudi, to bi bilo to. Na večer idem na jedan event, valjda ću snimat, tako da ćete i to vidjeti. Toliko od mene za sada, volim vas, pusa, bok. Evo nas na kavici. Reci bok Irena. Bok Irena. Mravac. Otvaramo Irenin blog. Još tjedan dana i to će biti najbolji... Pa da čitate svi. Da, najbolji blog / portal u Hrvatskoj. Lifestyle, Zagreb, kvartići i tako to. Biće svašta zanimljivo. Pisat ćemo i na mom blogu pa ćete svi vidjeti. Mravelj... Kaj? Prikopčat ćeš. Da, normalno. Ti si u isto robi ko jučer, reće ljudi da se ne pereš. Ja sam i spavao. Spavao sam. To je nova majica pa zato mora. Kud je papa ti? Ha? Znači, napravila sam si za jest i ona je već ovdje. Ne može propustiti nikakvu hranu. Prestali smo je davati uopće. Mislim, nije da smo ikad hranili sa ljudskom hranom, ali ono kad jedem tipa uvijek je da malo salame ili nečeg. Baš joj nije dobro od toga, tako da sam izbacila sve. Sad može biti najslađa na svijetu, može me moliti do prekstra, ali neće dobiti ništa. A tak miš. Jel tak miš? Evo ja sam sebi ispekla tople sendviče. Tu su. Prefino mirišu, jedva čekam da ih pojedem. I od jučer ostaje jedan muffin. Daniel je sve pojeo naravno jučer i moj tata, tako da se spavali se. Sve su pojeli. Ja večeras idem sa Marinom na event Zagreb in Style. Biće modna revija mladih dizajnera. Neki band će nastupat i tako, uglavnom veselim se tome, još ne znam kaj ću obući, iako sam već pripremila novu bundu iz New Yorkera. Znači, najljepši odjevni predmet ikad koji sam si kupila. To bi bilo to. Sad čekam da mi se video od jučer uploada, da napokon stavim na YouTube, jer već pitate na Instagramu di je video od jučer. Nisa ljudi, to bilo to, čujemo se kasnije. Pak. Ići bok, Lilo, ići bok. Ko će spava? Ha? Lili mi se ona svijestila, već 3 sata ispod deke i spava. Lilo, Miću mali. Miću mali, šta si takva spavalica? Cijeli dan prođe dok ona spava, curica. Mišu jedan, Isusa, kakve cape ogromne. Milo, što si tako pospana? Pa dobro.
uzbuđeno što te napokon vidim i da napokon idemo negdje skupa. Da, ja isto. Marinu možete pratiti na blogu Downtown Girl. Ostavit ću vam link, tako da. Čekaj, dobro. Kam idemo? Idemo na neki fashion party. Zagreb in style. Dobro, čem se to radi? To bi trebalo biti kao predstavljanje mladih dizajnera i ne znam. Nešto. Uglavnom, da. Biće zabavno, družit ćemo se. I grad je lijepo, kiće, skroz i svi nas čudno gledaju. Lijepa atmosfera u zraku. Da, skroz. Kažem, prvi put da vidim sve to. A ovo vidiš ovaj bor tu. Da. Taj bor su od Siniše, iz njegove ulice. Ozbiljno? Neki dan čupaju, došao cijeli nekakav bager ogromni. Mi gledamo koji vrag radi. Iz njegove ulice su zove bor. Da. Kaj smiju tak s ulica uzimati, ne to treba Pa šumi. nečije je, valjda su kukali šta. Dobra torbica, predobra. Napokon u Dubravi. Bilo je super, ali ja ću vam reći, nisam vam ja cura za grad. Meni je moja Dubrava sve. Daniel me sad tam negdje čeka na parkingu. Valjda je došao, valjda se neće trebati ja smrzavati. I nadam se da ćemo odvesti negdje da nešto jedemo. To bi bilo to. Da, pogledajte kako imam slatku bundicu od New Yorkera. Znači, osjećam se ko neka velika plišana igračka u Reforme. Daniele, molim te da si tamo, molim te. A, kako je lijepo ukićen Borić. Je, tamo je. Bok vidi. Pa di si mala, šta ima? Ljubav, ko je došao po mene? Vozi mama, ajde. Kam idemo? Doma te vozi. Zašto? Pa zato što moram ići doma i jest, gotovo mi je jelo i spavam. A ja da idem doma. A di bi ti? Ha? Kaj ti imaš planove neke? Pa hoću biti s tobom. Mi ćemo u subotu. Toliko je tam koliko sam falila. Slušaj, u subotu imaš zadatak. Kakav? Moramo ići. Antoni ima nastup. Božićni. Da, onda ću snimat isto. Nije. Napada me. Sad sam napokon došla doma. Isuse Bože. Umorna sam, a znam da me cijelu noć čeka uploadanje ovih videa. U gradu je bilo super, revije su bile super.
Vidjela sam Danijela i bio je dobar današnji dan. Sutra isto slijedi svašta nešto uzbudljivo. Vidjet ćemo. Falila sam maloj curici. Ljudi, to bi bilo to. Ja si idem napraviti nešto za jest. Šta bi mogla? Imam nekakvu tjesteninu. Probat ću neku tjesteninu. I nje. Glupane. I ne znam šta da gledam. Jel ima kakvu preporuku za neku seriju ili za nešto? Ne znam. Pogledala sam sve sezone svega. I vidit ćemo. Slijedi duga noć. Ja vas pozdravljam sve i čujemo se i vidimo se sutra. Nećemo se sad igrat, Lili, kak mi je maca donijela. Liline igračke. Doći po to. Uzmi. Bok ljudi.